يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك رجعا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندعو الزبانية كلا لا تطعه بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف الشهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا لما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك لمن خشي ربه الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات دبحا فالموريات قدحا فالموغرات سبحا فأسرن به نقعا فوسدن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم القارعات ما القارعة وما أدراك ما القارعة
يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ الله بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تدليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم الله بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم ماعون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حماد في جيدها الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق شر غاسق ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله
قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد
اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الفاتحة وآيات الكرسي وسورة الإخلاص والمعاذة من كان تهلل بسببهم الفاتحة ثابكم الله لا من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafu mazidah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad an-nabiyil ummiyil habibil aliyil qadiril azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wasallim. اللهم اجعل وأوصل وتقبل سواء قرأناه من القرآن العظيم وما حل من لا إله إلا الله وما سبحناه من سبحان الله وبحمده وما صليناه على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية من نواصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة نقدمها ونهديها إلى رسول الله إلى حضرة رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفينا مولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته بسم الله الرحمن الرحيم الأنبياء المرسلين ولكل
منهم والصحابة أجمعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين من الأولياء والصديقين والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعاملين وجميع صوفية المحققين وجميع ساداتنا علي أبي علوي من مشارق الأرض مغاربها. وإخواني وصولهم وفروعهم ودولكم عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم يرحمهم يؤلي درجاتهم الجنة وانفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم نفحاتهم وركاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة بسم الأرواح والدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا وأصحابنا وأحبابنا وتلاميذتنا وتلميذاتنا ومن أحسن إلينا khususan khususan ila arwah, sebutin masing-masing. وإخواني وصولهم وفروعهم وزبلغوا كلمة أجمعين من استامنا بسببهم اجعل اللهم سبب المكالهم اللهم اجعل حجابا له من النار وتقا له من النار وسترا له من النار وأمانا له من العذاب ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وادخلنا وإياهم الجنة مع الآباء والأمهات إنك سميع قريب مجيب دعوة الحاجات يا رب العالمين ربنا اغفر لنا والوالدينا ربنا اغفر لنا والوالدينا ربنا اغفر لنا والوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين صدق الله العلي العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم واهدنا وبارك لنا في بالآيات وذكر الحكيم وتقبل منا ختم القرآن ودعاءنا يا ربي مولانا إنك أنت السميع العليم اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة من القرآن كرامة وبكل آيات من القرآن ألفة وبكل سورة من القرآن سرورا وبكل جزء من القرآن جزاء وبكل ربع من القرآن راحة وبكل نصف من القرآن نعمة وبكل ثلث من القرآن ثبات وبكل رفع من القرآن رفعة وبكل فتح من القرآن فرحة وفتوحة وبكل كسر من القرآن كسوة وبكل وقف من القرآن وقاية اللهم ارزقنا بالألف أمنا وإيمانا وبالباء بهاء وبركة وبالتاء توبة وتوفيقا وبالساء ثروة وثوابا وبالجيم جاها وجلالا وبالحاء حلما وحياء وبالخاء خشوعا وخشية وبالدال دولة ودليلا وبالذال ذهنا وذكاء وبالراء رحمة ورجاء وبالزاء زهدا وزكاء وبالسين سعادة والسلامة وبالشين شكرا وشرافة
وبالصاد صبرا وصداقة وبالضاد ضوءا وضلاعة وبالطاء طاعة وطهارة وبالضاد ظفرا وظرافة وبالعين عفوا وعافية وبالغين غنى وغنيمة وبالفاء فوزا وفلاحا وبالقاف قربا وقناعة وبالقاف كمالا وكرامة وباللام لطفا ولقاء وبالميم مغفرة ومتاعا وبالنون نورا ونجاة وبالواو وسعة وولاية وبالهاء همة وهداية وبالياء يسرا ويقينا. اللهم اهدنا وبارك لنا بالآيات وذكر الحكيم. اللهم تقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا ما كان منا في تلاوة القرآن من خطأ أو نسيان أو تحريف كلمة عن موادئها أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو سهو أو سوء إلحان أو تأجيل عند تلاوة القرآن أو كسل أو سرعة أو زيغ لسان أو وقف بغير وقوف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو همزة أو جزم أو إعراب بغير ما كتبه أو قلة رغبة ورهبة عند آيات الرحمة أو آيات العذاب فاغفر لنا ذنوبنا ربنا واكتبنا مع الشاهدين. اللهم نور قلوبنا بتلاوة القرآن وزينا أخلاقنا بجاه القرآن وحسن أعمالنا بذكر القرآن وبيض وجوهنا ببركة القرآن ونور أبداننا بنور القرآن ونجنا من النار بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شافعا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النار بحرمة القرآن ويسر لنا أمورنا أمور الدنيا والآخرة بالقرآن الكريم وحسن مقاصدنا واقضي جميع حاجاتنا بالقرآن العظيم واقضي جميع حاجاتنا بالقرآن العظيم واشفي جميع أسقامنا بحرمة القرآن الكريم وتمم آمالنا ببركة كلامك القديم وهون علينا سكرات الموت بجاه القرآن الكريم يا رحمن يا رحيم. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه بعدد ما في جميع القرآن حرفا وبعدد كل حرف ألفا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. فاكمل بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد اهدنا الصراط المستقيم. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما
سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وأسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah pada hari minggu kedua seperti tidak biasanya, seperti biasanya minggu pertama, tapi ini minggu kedua karena ada satu hal, tepatnya tanggal 8 Februari 2026 atau tanggal 20 Sya'ban 1447 Hijriah. Alhamdulillah, Masya Allah, la quwata illa billah. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga, memelihara iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur, sehat afiah, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, Allahumma salli. Ya, majuan masih lega. Nah, jangan rasa-rasa yang kira-kira gampang ngantuk di depan dah gitu. Yang kira-kira gampang ngantuk jangan di pojok, jangan di belakang, udah deh. Ya, tadi aja lagi bacaan enak tidur. Ya. Cuma ada satu ulama, ya, ulama Betawi, ya, Mu'alim Syafi'i Hazami rahimahullah ta'ala rahmatan abron. Nah itu kalau murid nih ngantuk masih dikasih jalan, masih baik. Paham nggak? Ya, kenapa? Karena kemungkinan dia bisa nyenyak tidur di majlis. Karena kalau di rumahnya nggak bakal bisa. Paham nggak? Ya, kalau di rumah belum bisa, belum tentu bisa diinjak sama bininya. Ya, bisa diomelin. Kali gitu, bukannya berarti suuzon, enggak. Kadang ada laki-laki tuh kalau di majlis gampang tidur karena di rumahnya belum tentu tidur. Tapi kata bininya enggak, di rumah juga tidur. Terus dikupluk. Ya, udah, ini sebenarnya nggak mau ngajar, ya mau kasih hadiah, cuma maaf yang nggak kedapetan, ya terima nasib aja deh. Ya. Pas jarang-jarang baru ngaji. Terima kasih, ini buat yang rajin-rajin. Ya, nah, ini sebatas ini doang baru bisa. Kalau kedepannya luas, bukan ini lagi. Umroh, aneh hadiah umroh. Ya. Iya, baru kan dulu bapak gua dulu, ibu, ya. Sama guru belum bareng, tapi ntar insyaallah amenti. Tapi tadi ane bayarin 10 orang juga bisa ane bayarin. Cuma tadi yang rajin-rajin, modal satu nih ane bawa. Di mana aja ada. Ya, gitu, di antaranya gitu. Ya. Cuma belum terkendala, ya. Tapi ada niatan baik, niatan apa aja, niat yang baik, ya. Ente belum mampu,
Nggak apa-apa, jangan pakai putus asa, itu namanya berarti disuuzon sama Allah Ta'ala. Kalau dia ada sangka baik, ada pengharapan, berarti dia ada bentuk husnuzonnya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dari dulu begitu. Cuma apa daya, nggak kepikiran buat umroh aja dulu, nggak kepikiran. Kan gede duitnya. Umroh tuh bukan 100 ribu, 200 ribu. Hitungannya dulu aja udah 10-15 juta, naik lagi 20 juta. Ya. Kemudian Anda sendiri nggak kepikiran buat umroh, maksudnya daripada pusing mikirin umroh, duitnya kagak, kan pusing jadinya. Ini jalanin apa adanya. Tapi di situ ada pembelajaran, kita harus lawan. Artinya kita harus berani menghadapi resiko. Di antaranya kalau umi Anda sakit, ya umi Anda lebih baik daripada berobat, mendingan buat apa? Sebab kalau berobat baru check up aja ngobrol-ngobrol udah 500 ribu. Belum berobat. Atau umi Anda belum tentu baik kan? Benar gak? Iya kan? Udah bisa sampai jutaan. Udah mendingan umroh. Ya Allah kasih hidayah juga Anda, berani gitu. Ya siap nih, tapi kasih waktu setahun gitu. Nah ketika setahun tuh. Makanya Allah kasih kita tuh bukan yang kita mau, yang kita ingin. Tapi Allah kasih ketika kita butuh. Allah tahu nih sudah butuh, pasti dikasih. Tapi keinginan, cita-cita, husnuzon sama Allah tetap ada. Minta. Akhirnya jalan kan. Ya, 2 kali umroh orang tua, 2 kali umroh gratis, dapat duit lagi 10 juta. Dibalas sama Allah kontan. Orang tua, guru tuh, 2 tuh kontan udah. Ya. Kemanapun kita ke wali-wali diterima insya Allah. Kenapa? Karena wali tuh ngeliat kita taat sama orang tua, taat sama guru. Ya, kalau nggak taat keduanya, rajin ziarah kemana juga, yang diziarahin juga kabur. Ya kita ya yang begini, nggak bawa duit. Tapi kalau akhirat nggak bawa duit, bawa pahala maksudnya. Ya ini sih nggak nyambung, nggak connect. Ya wali mendingan jalan, cuma yang tinggal lihat aja. Paham tuh ya? Nah jadi ya, sebenarnya nggak ngajar ya, baca itu dan ngasih ya, gitu. Tapi akhirnya kepikiran perangi dulu diri kita. Apa yang kita perangi kalau diri kita yang biasa kita dengar? Nafsu. Ya. Di mana kita belajar, di mana aja pasti tentang nafsu. Itu yang harus diperangi. Kenapa? Karena an-nafsu kata Nabi Muhammad SAW pernah Anda terangin, cuma Anda ulang lagi, ngingetin. Anda juga bisa lupa, Anda juga bisa lupa. Diingetin jadi ingat. Oh iya. Yang namanya nafsu, nih, nafsu jiwa kita nih, yang suka kita bilang, lo nafsuan lo. Nafsu melawan hawa nafsu itu berat. Karena memang nafsu itu akhbas min sab'ina syaitan. Nafsu itu jauh lebih keji daripada 70 syaitan. Jangan setan mulu disalahin. Kesian. Paham nggak? Setan udah makhluk terkutuk, udah ahli neraka, inti salahin lagi. Maka digodain mulu loh. Ya, kata setan dikit-dikit gue. Ya memang setan, cuma ingat. Nafsu itu jauh lebih kejam, lebih keji, akhbas. Lebih keji daripada 70 syaitan. Itu dengar peristiwanya setan pernah bunuh orang. Nggak bakal, dia cuma menghalusinasi aja. Ya, paham nggak tuh? Tapi yang membunuh siapa? Yang mutilasi siapa? Belum pernah dengar surat kabar setan? Dia memutilasi temannya 70 bagian. Ini manusia, bahkan ada kita dengar sampai 350 potong. Manusia tuh hati-hati, bini lu bukan manusia. Iya. Suami manusia, bisa terjadi orang dekat, kan banyak peristiwa. Itu karena nafsu udah putus udah itunya. Ya, segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu. Ya. Kok begitu? Ya, karena nafsu sudah mencondongkan kepada keburukan. Ya, yang Allah Subhanahu wa taala katakan di surah Yusuf tuh ya. Yang bagaimana tentang nafsu, inna nafsa la ammaratun bisu, ya. Yang namanya nafsu itu, sesungguhnya nafsu itu ya mengajak kepada keburukan. Ya, nafsu tuh. Makanya nafsu itu pasti condongnya kepada keburukan. Udah pasti. Nah, nanti baru dijinekin. Paham nggak? Dijinekin. Ibaratnya binatang-binatang liar, kuda, ente tahu tuh kuda yang dipakai, yang ente lihat itu aslinya semuanya enggak. Bukannya jinek, enggak. Aslinya kuda liar awalnya. Kemudian diapain? Dijinekin. Pasti semua yang dijinekin, kerbau liar asalnya. Kemudian dijinekin. Dari udah dijinekin, nah kemudian turun-temurunnya jadi jinek gitu. Paham gak nih? Itu yang intinya, enggak, gue lihat kebo dari lahir udah jinek. Iya, tapi kan mak bapaknya enggak masih mak bapak, tapi asal-asalnya liar. Paham gak?
Ini kita liar semua karena emak bapak kita orang beragama. Kalau enggak dari kakek kita. Kalau inti dari bapak ibu inti enggak kenal agama, makan orang boleh, inti makan orang pasti. Ini kan turunan juga ada faktornya. Nah, yang kita lihat yang udah diternak tuh kan asal-asalnya dari bapak emaknya yang udah diternak, emak bapaknya ternak, tapi asal-asalnya awalnya liar. Ya, maka ketika dapat kuda liar, ketika dibina itu kan dengan cara yang luar biasa. Ya, tentunya dengan tidak kekejaman ya, seperti monyet liar kemudian dijentik monyet. Nah, itu yang dilarangnya karena caranya kasar, nggak begitu. Islam nggak ngajarin begitu. Ya. Nah, begitulah binatang, apalagi manusia yang akal adik ibu diperketi, pakai zimam tuh, tali kekang. Lihat, kuda kan pakai tali kekang supaya bisa diarahkan ke kanan ke kiri, awalnya liar sampai jinak, sampai jadi ngerti, bahkan menjadi bersahabat sama manusia. Ya, pakai tali kekang. Nah, manusia juga begitu, nafsunya harus dikekang. Ya. Nah, supaya apa? Supaya jinak. Nah, tapi ini pembahasan udah dari yang ini juga awalnya. Ya, hingga nafsu itu bisa condong yang awalnya semuanya menjurus ke kejahatan sehingga mulai berubah. Ada sedikit ke arah kanan, ada seakan ke arah kiri. Paham ya? Udah mulai 50-50 itu. Nah, itu Allah sumpah dengan nafsu itu. Namanya apa? Nafsu lawwamah. Dalam Al-Qur'an Allah katakan wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Ya. Tuh, yang Allah bersumpah dengan nafsu lawwamah. Tuh, nafsu lawwamah tuh udah mulai condong. Ada kebaikan. Tapi ya kita nih otak bener, ntar koslet dikit, ntar bener, ntar koslet dikit. Ya, nggak boleh lihat cewek cakep, tapi ntar istighfar. Lihat bini lagi, gedok lagi. Kan bisa begitu. Ya. Sampai nanti akhirnya nafsunya menjadi mutmainnah. Jadi nafsunya udah jinak. Nah, paham nggak ya? Dari liar yang sungguh liar, udah pasti mengarahnya nggak kebaikan. Lu naikin juga lu dijengkang. Kalau dekat juga, lihat aja binatang begitu. Manusia kan jadi kayak binatang. Ya. Bahkan kekejamannya aja kejahatan bisa lebih dari binatang. Ya. Nah, kemudian sampai akhirnya mulai dengan didikan. Dengan cara apa? Ya tentunya dengan belajar. Anda nggak bisa buka di sini, nggak selesai. Ya, itu pembelajaran kita terus. Sampai akhirnya mulai mengarah pada kebaikan. Walaupun nanti meleset-meleset, ya namanya kan belajar terus. Sampai akhir nanti jiwanya sudah terdidik. Ya menjadi jinak. Maka itu katakan ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah. Nah, makanya doanya ada di sini. Jadi sekaligus kita merubah dengan belajar. Kalau nggak belajar nggak bisa ya. Mesti belajar. Ya kan ditaruh di pembelajaran. Di kerangkeng ibarat itu. Kalau ke binatang ada pembelajaran. Ya, sirkus aja dilatih tuh binatang. Masa inti mesti dilatih seperti sirkus kan nggak usah. Ya, ada pendidikannya yaitu majelis ilmu. Ya, boleh pesantren, sekolah dan sebagainya anak kita. Ya, buat kita mungkin nggak nyantren lagi kan. Ya, ini kalau model-model nyantren bini inti pada nangis. Ani bilang, Harim, Ani mau nyantren di Hadromut 10 tahun. Nangis Harim. Iya model-model kita nyantren di sana kawin lagi. Oh sahih laki. Laki tuh tinggal bini aja seharinya dongo tuh gak? Ngerti gak Dongo sehari. Tinggal jalan doang. Biasa bagi bikin kopi dan gitu nasi uduk dong. Lain kalau belum nikah. Kalau belum nikah emang bawa diri masih nafsu. Akan ada nasi uduk kagak nasi uduk mentang tidur. Udah kayak ada itu Gak pikirin. Belum kawin bodo amat anak-anak begitu mau dipikirin. Agak lapar kayak apa tidur. Kalau kita udah berkeluarga lain. Nggak biasa begitu udah ada yang ngelonin. Itu. Nggak ada tiba-tiba bingung. Ya, itu tuh biasa, itu normal, jangan sok-sok. Wah, ini sih enggak. Ya, itu biasa begitu. Nah, sehingga terdidiklah ya menjadi manusia-manusia ya yang terpilih, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya selain kita ikhtiar yang Anda bilang dengan najis salim, tapi tentu juga ada polesannya. Polesannya apa? Yaitu doa. Karena nggak tinggal ikhtiar, kasbul ikhtiar, kemudian doa. Selebihnya apa? Tawakal. Kemarin udah nekasih tuh kalau bentuk rizki, udah rizki ini. Kalau ini doa kita minta supaya hati kita jadi jinak. Ada doanya tuh, Allah maj'al nafsi nafsan thayyibah
wa mutmainnah ta'iatan hafidhatan tu'minu biliqa'ik. Ya. Kalau inti mau pakai bahasa Indonesia begitu aja. Suka minta sama Allah Ta'ala, ya Allah jadikan diriku jiwaku ini adalah jiwa yang thayyibah. Ya banyaklah doa-doanya tuh. Inti baca gosidah juga tuh. Gosidah tuh inti selain muji Nabi tentunya di dalam isinya doa-doa. Cuma bentuknya seperti lagu aja, paham nggak? Sepertilah lagu, dianggapnya kalau ke Indonesia lagu, kalau bahasa Sony gosidah. Ya, asal-asalnya nggak pakai rebana, biasa aja yang kita lihat para habaib. Nah, di belakangan ada yang pakai rebana, itu nggak jadi masalah. Yang nggak penting nggak keluar jalur. Nah, itu doa-doa seperti Rabbi faj'alna minal, itu minta sama Allah Ta'ala supaya dijadikan orang-orang baik. Tetap hubungan sama Allah Ta'ala, minta jadi orang baik. Orang baik itu tentu jiwanya sudah terdidik. Ya, minta sama Allah Ta'ala. Bentuknya macam-macam, biok dengan doa. Kalau doa ya nggak mungkin digosidahin, ya nggak mungkin dilaguin, langsung Bismillahirrahmanirrahim. Kalau digituin ditinggal orang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana, buah pakai banyak enggak, lu baru Rabbana atina aja orang udah tinggal, lama. Ya, sama kayak sembahyang gitu. Aduh lupa, ya nggak gitu enggak. Ya macam-macam, ada yang bentuknya dengan gosidah, dengan ini. Ya kalau orang Jawa tuh nembang, ya boleh gak? Nggak apa-apa kalau dinembangnya itu keimanan dia sama Allah Ta'ala. Ya, yang penting kan yang nggak bolehnya kalau yang inti baca, yang inti laguin, kalau itu udah bersifat menjauhkan diri dari Allah. Gitu. Inti suka nyanyi-nyanyi gitu. Kalau nyanyinya inti mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, kepada baginda Rasulullah, menjadikan kerinduan, ya jadi masalah. Ya, ini nggak bicara musiknya dulu ya, lagu, karena lagu nggak mesti harus musik, karena kalau ada musik, udah banyak pendapat dah. Ya, karena kita bicara dengan lagu aja namanya musik apa bukan? Begini aja musik apa bukan? Nah gitu yang nggak usah diramein dah. Ya, yang penting ini kita lagi bukan bicara lagu barat lah, ini bukan ke situ. Ya, tapi sedang mendendangkan kerinduan dia kepada Rasulullah, kepada Allah Ta'ala. Nggak dilarang sama Rasulullah. Dulu Hasan bin Sabit begitu. Bahkan mereka sambil goyang-goyang gitu karena kerinduannya sama Allah Ta'ala, sama Rasulullah. Ya, depan Nabi, nggak Nabi larang. Ya. Ketika pulang dari Sayyidina Ja'far At-Tayyar radhiyallahu an dari perjalanannya hijrah, ya ke Habasyah, pulang, ya, ketemu Nabi, jingkrak girang, nggak dilarang sama Nabi, gitu, paham nggak? Ya, kalau lu kan kagak begitu, ya udah lama nggak ketemu bini, ketemu kan girang tuh, jingkrak juga, gitu, nggak dilarang. Nabi enak. Kalau zaman sekarang, saya nggak boleh, haram, nggak begitu Nabi, wah luar biasa, ya luar biasa, nggak kaku maksudnya. Nggak dilarang Nabi Muhammad SAW. Ingat, apapun sesuatunya bukan yang berlebihan. Ya namanya berlebihan, makan aja juga berlebihan ya nggak boleh. Ya, berarti berlebihan ya jingkrak sampai koprol, sampai pala penyet kan nggak begitu juga, enggak. Ya, gitu. Biasa lah. Itu aja dah. Ya, nggak ada lain, perbaiki nafsu kita. Nafsu itu biasa. Selalu kalau ada nafsu itu ada pilihan. Nanti udah manusia, baik atau buruk gitu aja udah. Mau ngaji apa kagak? Berat kan tuh? Berat gak? Berat kadang-kadang. Yang enak kadang-kadang berat. Bangun, inti baru tidur 2 jam, baru tidur 1 jam. Ya kalau tidurnya udah dari jam 10, jam 11 sih jangan ditanya. Ini baru tidur jam 1, jam 2, atau jam 3. Kemudian harus bangun subuh, panggilan, atau pasang alarm. Nah, di situ tuh nafsu tuh. Lawan nggak? Itu tuh kembalinya sama kita, bukannya guru cuma ngasih tahu begini. Lebihnya antara kita sama Allah. Aduh. Ingat deh, yang kasih sehat, gue dipanggil sama Allah Ta'ala. Bergerak udah, walaupun tidur 2 jam, Allah kasih sehat, insya Allah sehat. Paham ya? Nah, bukan habis begitu tuh main futsal, jangan. Pingsan lu baru. Nggak begitu, maksudnya ini pelaksanaan sholatnya. Paham ya? Itu sih udah di luar koridor, itu jalanin sholat. Udah selesai, makan dulu, sarapan, jangan perut kosong. Udah malam, dari malam kosong. Sarapan itu yang biasa ngopi-ngopi dulu. Udah, baru tidur.
Ini kagak tidur lagi. Akhirnya jadi penyakit gara-gara begitu. Nafsu semuanya. Mauan tidur. Udah sholat subuh siangan, makan juga kagak. Nggak sarapan maksudnya. Ya, kita tahu kan di dalam kitab akhlak tuh. Yang namanya sarapan itu mewariskan kekuatan. Tidak sarapan mewariskan kelemahan. Jadi lemah nanti badannya. Jadi rusak. Ya, jadi penyakit dan sebagainya. Nah itu yang perlu diatur. Nafsu. Lawan itu. Ya, kesibukan apapun waktu sholat. Walaupun belum sempat tidur ibaratnya. Itu nafsu lawan. Nah itu buat diri kita. Di luar diri kita, yang menjadi pengganggu selain nafsu ini yang kita lawan, siapa? Itu yang sering disebut sama Allah Ta'ala, ku anfusakum. Itu kan anfas, nafsu. Ya, diri kita. Siapa? Ahlikum. Ku anfusakum. Siapa ahli? Anak dan istri. Jangan sampai anak kita, istri kita itu menjauhkan kita sama Allah. Ya, belum kawin, rajin. Udah kawin, lupa. Ada belum kawin, lupa. Ya habis kawin, udah. Paham ya? Ini kalau guru ngomong begitu. Miskinnya aja baik, royal. Udah kaya lupa. Itu udah umum tuh. Lagi miskin, baik. Sahi, dermawan. Udah kaya, banyak lupa. Suka begitu. Nik, miskinnya kaya, udah paham tuh ya. Makanya belajar kaya dari miskin, belajar keluar dari begitu. Begitu juga ketika belum nikah, harus rajin. Sebab udah banyak ketika nikah udah mulai malas. Apalagi ketika belum nikah, malas. Kawin. Maka pantangan guru almarhum tuh guru doain orang kaya. Nggak mau. Lo belum kaya aja pelit, lo belum kaya aja malas. Gimana kah? Nggak didoain. Makanya Anies cuma doain, ya Allah doa kaya, biar sukses orang yang rajin datang majelis. Udah itu doang nih. Nggak pernah doain orangnya. Semakin dia rajin, semakin rajin duitnya datang. Semakin dia rajin begitu. Siapapun orangnya. Mintanya begitu. Sebab jadi manfaat. Kalau cuma datang orang minta doa kaya, udah lupa biasanya. Jangan namanya guru, namanya temen juga lupa. Nah itu hati-hati tuh. Ya istri. Sampai yang dikatakan sama orang beriman, bukan sama orang Islam. Ya ayyuhalladzina amanu min azwajikum. Ya. Ya ada ya ayyuhalladzina amanu. Ya, hai orang-orang yang beriman, la tulhikum. Jangan kau dilalaikan oleh apa? Amwalukum wa apa? Aulakum apa azwajukum. Terlihat lagi. Ya, jangan dilalaikan tuh. Ame harta, jangan dilalaikan oleh anak, jangan dilalaikan oleh istri. Banyak udah. Ya, kadang mau ngaji yang baik takut ame bini. Ya. Ke diskotik kagak apa-apa. Orang sekarang hati-hati. Ya pokoknya jangan sampai istri ya justru menjerumuskan kita masuk ke dalam neraka. Jangan sampai sang suami begitu juga. Tapi kebanyakan memang yang di Al-Qur'an dikatakan perempuan. Ya, apakah dia bisa menjadikan kebaikan atau menjadikan kejahatan. Ya, makanya belajar benar-benar. Belajar. Juga yang perempuan-perempuannya. Anda riskan juga karena majelis taklim kebanyakan laki-laki. Perempuan jarang. Sekalinya ada perempuan, kebanyakan emak-emak. Generasi udah umur 40 ke atas, sama nenek-nenek. Coba lihat anak-anak muda, perempuan jarang. Ada majelis ya, majelis tablik doang. Yang ngaji. Itu yang nerangin, yang Anda terangin tuh masalah jadwal nipas, jadwal haid, perempuan. Tahu apa kagak tuh gitu-gituan. Perempuan tuh lebih banyak dari laki-laki. Laki-laki sholat perempuan. Laki-laki puasa perempuan. Laki haji perempuan, sama itu Allah nggak beda-bedain, semuanya dapat. Perempuan sholat, laki nggak sholat, nggak ada, semuanya sama. Tapi ada perempuan nipas laki-laki, perempuan head laki-laki, enggak. Bayangin, lebih krusial dia perempuan. Kagak belajar banyak kan. Kalau baca-bacaan doang sih, tablik-tablik banyak. Terus perempuan banyak di mana masjid-masjid, tablik-tablik boleh aja silakan. Tapi ingat. Dia udah tahu gak itu yang namanya masjid gak boleh ketika sedang haid. Apalagi nipas, haid aja gak boleh dia. Masjid ya, halaman pun masuk kalau diwakafkan untuk masjid. Halaman, apalagi dalam yang udah ketahuan, udah pasti. Karena halaman bisa jadi wakafnya masjid, udah. Tapi halaman yang dibeli bukan wakaf aja, hanya dibeli aja buat parkiran dan sebagainya. Tapi kalau wakaf itu parkiran gak boleh buat mobil, buat apa, buat ini. Wakaf itu, nggak boleh. Tanya Ustaz Andi, boleh nggak naruh mobil? Ngambil air inti bawa pulang.
Bukan gunakan untuk ini, udah banyak. Air masjid, waduh serem, kita nggak sadar. Taunya haram babi, itu doang. Makan haram babi, anjing. Selebih dari itu, ngentit duit orang, itu termasuk salah satunya. Gosop-gosop, ya, yang wakaf tuh untuk apa, kita pelajarin. Jangan sangka kita main di masjid kemudian jadi ahli sorga. Iya benar cepat, tapi cepat juga masuk nerakanya. Jadi ustadz cepat masuk sorga, cepat juga masuk nerakanya. Kalau sesat, cepat masuk surga, cepat juga masuk neraka. Nah, ya biar belajar, apalagi jadi ustazahnya lagi, ceramahnya di masjid-masjid. Ya, silakan, tapi yang riskannya itu. Belajar nanti kitab Ugudul Ujain. Sebaik-baiknya perempuan sholatnya di mana? Di pangkeng, tahu gak? Di kitab Abi Usman namanya pangkeng. Pangkeng tuh kamar bagian dalam. Ani tahunya dari mana? Dari nenek ani, ibu. Manggilnya ibu lo ya, orang Betawi. Ya. Ibu no taruh di pangkeng. Kita cari pangkeng mana ibu? Kita bilang no kamar, jadi tempat sholatnya dulu. Orang dulu nih, sholatnya bukan di ubin, pakai bali. Masih inget gak nih? Lu punya nenek kagak sih? Ya. Nenek ani kan Betawi. Kita orang Betawi ya, ini nggak bicara adat lain. Nih kita Betawi. Ibu namanya. Tuh ada namanya pangkeng. Pangkeng itu kamarnya lagi, kamar paling dalam gitu. Kamar ada yang bagian depan ya. Ya ente biasa kamar depan gitu yang bisa ngeludah ke jalanan. Tua. Mas gitu. Ada yang kamar bagian belakang. Nah itu tuh namanya pangkeng. Itu sebaik-baik perempuan itu. Setelah itu ini nomor urutan paling atas, paling tinggi. Setelah itu di halaman di ruangan tengah gitu. Ruang tengah, terusnya ruangan depan, baru depan rumah. Itu yang paling akhir tuh. Masjid itu rumah apa di luar? Di luar. Yang disuruh ke masjid siapa? Laki-laki. Kenapa tabligh banyakkan perempuan? Ini gue disalin orang ini begini. Biar emang akhir zaman udah begini. Suatu yang baik iya, tapi lebih baik lagi kalau itu dilakukan ya ngikutin ajaran salafus soleh. Ya, makanya ada posting tuh. Ya, fitnah-fitnah yang luar biasa daripada ajaran Ba'alawi, udah lepas nanti pada. Ya, semuanya itu menuju muaranya sebenarnya sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Oh, Siti Fatimah waktu nikah sama Sayyidina Ali di masjid. Iya di masjid, Sayyidina Ali-nya Rasulullah. Siti Fatimahnya di rumah. Rasulullah kan rumahnya samping. Kalau bila jalan. Jangan lihat pernikahannya di masjid. Oh iya, akhirnya perempuan balik ke masjid. Bukan perempuannya ada di masjid, enggak. Pelajarin gitu-gituannya, jangan cuma keadaannya. Rumah Rasulullah tahu kan di mana? Madinah di samping masjid yang sekarang jadi raudhah. Yang jadi makamnya Rasul tuh kamarnya Rasulullah. Inti jangan, kalau inti di pemakaman jangan di kamar ya. Ntar kalau ada ini nggak bisa ini inti. Istri inti saking cintanya nih inti nih. Saking cintanya ente meninggal dikuburin di dalam rumah. Itu di kamarnya Rasulullah Siti Aisyah. Ya benar ya, di dalam itu. Itu jadi yang ente lihat makam Rasulullah SAW itu kamarnya tempat Rasulullah sholat, tempat ibadah dan sebagainya. Tapi sholat sunnah. Nah keluar dari pintu buka rumahnya masjid langsung tempat tempat mihrabnya tuh tempat khutbah ya, tempat khutbah tuh. Nah, antara kamar Rasul dan khutbah namanya raudhah yang dikenal. Karena pelebaran akhirnya jadi masuk dalam bagian masjid. Paham ya? Tapi dulu itu rumah Rasul, nggak gede-gede, nggak hektaran, nggak. Cuma segitu doang. Ya, dikuburin lagi ayahnya Siti Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an sampingnya. Tuh, Sayyidina Umar minta pesan, akhirnya Siti Aisyah dari situ tutup aurat karena yang dikuburin bukan mahram. Sampai begitunya tuh. Itu pun jadi didikan, sayang. Kalau Siti Aisyah aja tuh padahal di kamar Rasulullah udah ada 3, yang satu Sayyidina Umar bukan mahram. Siti Aisyah nggak pernah buka aurat di situ. Buka aurat bukannya yang enggak pernah orang perempuan sekarang, yang ketek kemana-mana. Artinya tuh dulu istilahnya nggak bercadar, nggak berkerudung dah. Di dalam rumah kan nggak apa-apa. Tapi di situ ada Rasulullah dan bapaknya dan suaminya. It's okay. Tapi ketika ada orang lain, padahal udah wafat, udah meninggal, tutup semua kerudungnya. Itu didikan baginda Nabi Muhammad SAW. Diikutin harusnya sama orang Islam.
Minimal emang nggak begitu lo dalam rumah. Sekarang ke pemakaman, tutup aurat tong. Jangan ikut-ikut mau ngapain. Udah ikut pakai sepan lagi. Makanya takut kita ke kuburan umum. Gak mau gue meninggal kuburan umum, jangan kuburin gue di situ kuburan umum. Ya ngeri begitu. Udah dilangkah-langkahin lagi. Nggak dipakai rok pendek lagi kuburan lo. Emang otaknya kotor waktu di dunia, udah mati masih keluar tangannya. Oh parah. Ya, ini sarkas aneh maksudnya. Jangan sampai begitu. Ya, jadi tahan istri ente, nggak usah. Ya, karena sebaik-baiknya perempuan itu bergoknya dia, kerudungnya dia itu adalah ya apa namanya? Sakin fil bed. Stay in home. Iya bener ya. Bener kagak. Ya stay aja di rumah gitu. Itu lebih bagus. Kecuali dia keluar untuk keperluan yang dibolehkan oleh agama. Apa aja pelajarin. Di antaranya menuntut ilmu. Minta bisa anterin, alhamdulillah. Itu aja ya. Selebihnya ana mau bagikan. Tapi mohon maaf kalau yang nggak dapat ya. Mohon maaf, mohon redonya ya. Tapi mudah-mudahan kalau namanya doa sih dapat terus deh insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.